ndabasuje mbahe ikaze kuri Shobi Sport amahoro y'Imana abane namwe aho murose mukomeze kugira ibihe byiza ndetse n'impera nziza z'ukwezi kwa munani dusatira ukwezi kwa 9 ni ibihe by'imikino twinjemo bitandukanye. Uyu ni wa mwanya twageneye amakuru atandukanye avugwa muri siporo mu Rwanda. Reka duhere mu Rwanda kuri Kigali Arena cyangwa se BK Arena. Kuri ubu ngubu haberagamo imikino ya qualifiers z'igikombe cy'isi kizabera mu gihugu cy'Ubudage. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda yatsindaga ikipe y'igihugu ya Argentine amanota 58 ku manota 38. Umukobwa witwa Bera Murekatete yongera gukora double muri uyu mukino, yatsindaga amanota 18 akora yatsinze amanota 18 akora rebound 18 muri iyi mikino, akaba bisubiyemo ku nshuro ya kabiri kuko n'umukino ubanza batsinda ikipe ya Lebanon ariko byari byaje kugenderwa no kwitsinze umukino wabo wa kabiri imbere ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda uherutse gutorerwa kuyobora abanyarwanda indi manda, ndetse na Minisitiri Mushya wa siporo yaje gushaka mwita Richard Nyirishema ndetse na First Lady bari kumwe ku mukino wa nimugoroba. Nibutse ko babanje kureba umukino wa mbere warahuze Great Britain ndetse n'ikipe y'igihugu ya Lebanon, bakaza kureba n'umukino wa kabiri wahuje u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Argentine batsinda amanota 58 yose. Aba n'abakinnyi ndetse na staff y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda bashimiraga umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bari baje kubashyigikira bishimiye gutsinda ndetse banamutura intsinzi bageze ku mugoroba washize. Naho twigarukiye muri football, ikipe ya APRFC ikaba yamaze gushira hanze ibiciro ku munsi w'ejo, yashize ibiciro byuko bazinjira ku mukino wa APRFC wo kwishyura izakina n'ikipe Azam yabatsinze umukino ubanza muri Tanzania igitego kimwe ku busa kuri stade Amahoro. Kwinjira ahasanzwe handi hejuru ni 1000, hasi ni 2000, VIP ni 1010 ndetse ni 30 muri VIP muri stade Amahoro. Ikipe ya APRFC ikaba yarasezeranyije abakunzi bayo ndetse n'abafana bose bo mu Rwanda ko igomba gukora aho ko byaba kose n'impinduka zishoboka bakazasezera ikipe ya Azam FC yabatsinze umukino ubanza. Ikipe ya PFC ku munsi w'ejo muri kwa kabiri ikaba yari yanasuwe mu myitozo n'umuyobozi wayo w'icyubahiro bakamwita chairman w'icyubahiro Mubaraka Muganga General, akaba umugaba w'ingabo z'u Rwanda, akaba yaje kubaganiriza ndetse akanabasaba intsinzi ko bazaba nk'abasirikare bagatura intsinzi abafana b'ikipe ya APRFC. Dugarutse kuri Kigali Pele Stadium muri shampiyona y'u Rwanda muri Rwanda Premier League, hakaba habaga umukino w'ikirarane wahuzaga ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'ikipe ya AS do Kigali. Ku munsi w'ejo ikipe ya Kiyovu Sport itsinda ibitego 2-1 itsinda ikipe ya AS Kigali. Ikipe ya Kiyovu Sport yanakinnye idafite abakinnyi buze ko ifite abakinnyi 17 bose muri rusange, kuko ari abakinnyi itari yarandikishije kubera ibibazo yari ifitanye na CAF, ariko ikaba yaratsinze umukino wayo yari ifite ku munsi w'ejo ikipe ya AS de Kigali. Naho ikipe ya ETSA ku munsi w'ejo yakoraga ikiganiro n'itangazamakuru ndetse banerekana imyenda y'imishya bazambara muri sezo ndetse banaganira bavuga kuri gahunda bafite muri uyu mwaka mushya w'imikino. Ibi bikaba ari imyenda mishya myiza berekanye inyuma y'abaterankunga bayo, umwenda mwiza bakorewe n'uruganda rwa Masisa Rwanda n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi y'umupira w'amaguru. Naho umukinnyi witwa Mitima Isaac wahoze akina mu ikipe ya Rayon Sport, uyu mukinnyi akaba yaramaze kugera muri Saudi Arabia mu cyiciro cya kabiri, aho ku munsi w'ejo yarakinaga n'umukino we wa mbere mu ikipe ye nshya banganya ubusa ku busa. Uyu Mitima Isaac akaba yatandukanye n'ikipe ya Rayon Sport mwaka washize w'imikino. Indi nkuru igezweho aka kanya nuko umujyi wa Kigali wamaze kuba wamenyesha ku munsi w'ejo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ko nta mikino yemeye kuba ku munsi wemereye kuba nijoro mu Rwanda kuri Kigali Pele Stadium kuko ikibazo cya generator gihari ndetse n'amatara atabona neza. Nayo Ferwafa kabese imenyesha ikipe ya Rayon Sport yari ifite umukino izakina n'amagaju k'isaha ya 12 z'umugoroba kuri Kigali Pele Stadium ko bitakunda, ibehereza n'ibaruwa bandikiwe n'umujyi wa Kigali, bakaba bamaze no kuvuga ko ari ukwimura umukino wabo ukaba washizwe ku isaha 9 z'amanywa. N'ubundi umunsi ni wahindutse, ariko icyo bimuye na amasaha ku isaha 9 z'amanywa, naho Gasogiyo yari kuzakina saa 9 ikaba izakina ku isaha y'isa 6 n'igice.
ikipe ya Kiyovu Sport nyuma yo gutsinda ikipe ya AS Kigali ikaba iyoboye urutonde rwa shampiyona mu Rwanda, ari nako imikino yindi itandukanye iri buze gukomeza muri weekend. Kiyovu Sport ifite amanota 3 na Gasogi yatsinze Mukura ifite amanota 3 na Goli yatsinze Vision ifite amanota 3. Mukura ni ya nyuma ifite ubusa bw'amanota ndetse na Vision ifite ubusa bw'amanota. Imikino ikaba iri bukomeze muri iyi weekend hatari mu ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Police FC. Police nayo iri kwitegura umukino wo gukina muri CAF Confederation Cup izakina kuri Kigali Pele Stadium ku munsi wo ku cyumweru ku isaha 9, nayo ireba ko yasezera ikipe ya Constantine yabatsinze ibitego 2-0 mu mukino ubanza. Ibi nibyo biri mu mikino mu Rwanda. Mwakoze kudukujya kuri Chabi Sport. Amahoro y'Imana abane namwe, hasta la vista. Ukomeze kugira igicamunsi cyiza. Shalom shalom.